الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarun Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu tanggal 27 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Fakhrul Razi Amanci dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Dilanjutkan cawisan pada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ahmid Umar Al-Habsyi dengan pembahasan kitab Al-Manhaulul Latif. Untuk ketertiban kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak menafikan handphonenya dan barang-barang milik jemaah untuk kiranya dapat dijaga sendiri. Dan kami himbau kepada para jemaah sekalian untuk dapat berkenan mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarun Jaya Wikramo terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rekan kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم فنتصف من تمام الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو إليه لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجنا من النار 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 السالمين اللهم انت السلام منك السلام اليك يعود السلام فاحينا ربنا بسلام وادخل الجنه دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال في كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين لهم فيها سبحانك اللهم وتحيات فيها سلام وآخر لهم الحمد لله رب العالمين
الفاتحة إلى سيدنا حبيبنا أشرف سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى روح الإمام المهاجر إلى الله بن بن عبيد الله وإلى روح الأسر العظم الفقيه قد محمد بن عبد وسلم من ساداتنا ألا بعربي من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أواخر العلماء إلى عمرين والأولياء الصالحين وأئمة المجتهدين وصفة المحققين والفقهاء والمحدثين والمفسرين المحلل أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا صاحب كتاب سيد الوالي أبويا محمد بن عبد المالكي أن الله يغفر له محمد وشاهم برحمة والمغفرة والجنة ووالدين ومشايخهم وبارك أجمعين عامة ثم إلى أرواح المتكلم في هذا المسجد خصوصا مؤسس هذا المسجد الشيخ سلطان محمود بارودين أن الله يغفر لهم ويرحمهم وتعشاهم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. معاشر الإخوان والأخوات وجميع المشاهدين الكرام, bersyukur kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmat nikmat karunia-Nya sehingga siang hari ini kita masih bisa dan masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hadir di Masjid Agung yang kita cintai guna melaksanakan kewajiban kita sebagai insan muslimah yang baik, salat zuhur berjamaah yang tadi kita rangkai dengan beberapa bacaan zikir dan doa dan lanjutkan dengan salat sunnah ba'diyah. Dan sekarang kita mengikuti tawisan rutin setiap ba'da zuhur hari Sabtu, pelajaran ilmu hadis. Namun di siang hari ini saya ingin sedikit mengupas tentang tanggapan orang-orang Muslim ataupun bukan Muslim berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Karena saya merasa bertanggung jawab moral atas pesan guru-guru bila ada hari-hari besar atau kejadian yang aneh, hendaklah disampaikan kepada umat untuk mengingatkan kembali atau menyegarkan pikiran mereka atau pencerahan atau yang tak tahu jadi tahu, yang tahu akan lebih dekat, yang masih sama insyaAllah akan lebih mantap. Semoga semua rangkaian yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterima dalam ridha dan rahmat-Nya. Amin. Tak lupa kita sebagai pecinta Rasulullah selalu dan senantiasa bersalawat dan salam kita hadiahkan kepada beliau serta keluarga, sahabat umat dan zuriatnya ila akhir. Hadirin hadirat yang berbahagia, saya akan mengutip
dari kitab Riwayat Al-Munasabat dan juga dari kitab Ibnu Qayyim yang bertajuk Zadul Ma'ad tentang Isra dan Mi'raj. Guru saya Abu Yahya Muhammad Al-Maliki pernah menjelaskan dalam kitabnya Riwayat Al-Munasabat. Isra itu adalah rihlatun qudsiyatun ardiyatun atau rihlatun ardiyatun qudsiyatun ibtidaan min Masjidil Haram ila Al-Masjidil Aqsa. Beliau mengatakan Isra itu ada perjalanan di bumi. Rihlah ardiyah, perjalanan di bumi. Qudsiyah, perjalanan ini suci. Sebab permintaan Allah dan perintahnya bermula dari Masjid Haram dan finishnya di Masjid Al-Aqsa. Ikhwani, di dalam kitab Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di sana ada bab tajuk khusus membahas perjalanan mulia, agung, Isra dan Mi'raj. Beliau mengatakan, apakah Isra Mi'raj itu terjadi dalam bayangan atau mimpi? Apakah perjalanan Isra Mi'raj birruh faqat atau birruh wal jasad? Apakah perjalanan Isra Mi'raj dengan ruh aja atau ruh dan jasad? Kalau ruh aja berarti mimpi. Kalau ruh dan jasad, maka berarti ini yaqadzatan, hakikat. Sementara Isra Mi'raj itu adalah mukjizah. Mukjizatnya Allah. Mukjizatnya Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Lalu kalau kita kutip di ayat Quran, surah Isra ayat pertama, Subhanallazi asra bi'abdi. Allah mulakan ayat Isra ini dengan kata-kata Subhan. Apa artinya Subhan? Maha suci. Berarti perjalanan aneh. Perjalanan hebat. Perjalanan luar biasa. Yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun dia. Kalimat kedua, Subhanallazi asra bi'abdihi. Maaf, Subhanallah asra. Kata-kata asra, bahasa Arab, ada saro yasri. Kalau saro yasri, namanya berjalan dewek di malam hari. Saro yasri silayatan. Lafal Al-Quran tidak bagi saro. Lafalnya asra. Ada ziyada alif. Berarti diperjalankan. Berarti Allah menghendaki. Allah berkeinginan Rasulullah harus berjalan. Maka disebut.
Subhanallah, Maha Suci Allah yang menjalankan. Berarti ini biiradatillah, kehendak Allah. Bukan kehendak Rasulullah, bukan kehendak keluarganya, bukan kehendak sahabatnya, bukan kehendak malaikat. Kenapa? Karena di saat Rasulullah Isra Mi'raj, pas tahunnya Amul Huzun, tahun duka. Karena paman dan istrinya meninggal dunia. Nah, jangan ada persepsi. Rasulullah berjalan Isra Mi'raj, ini kehendak dia. Minta refreshing. Lagi susah. Tidak. Kata Allah, Asra. Subhanallah Asra. Maha Suci Allah yang mengisrakan asal, yang menjalankan. Berarti ini biiradatillah wa bimasyiatih. Kedua, yang bisa menguatkan pendapat yang kedua, bahwa Isra Mi'raj itu bil jasad wa ruh. Dan jasad dan ruh. Bukan ruh baik. Kalau ruh baik mimpi, kita baca. Ente mimpi semalam. Kan? Mekah. Tawaf. Umrah. Salat. Pergi ke Madinah. Ziarah. Mesir. Palestin. Balik pagi tadi. Acak mimpi. Mimpi siapa bisa. Nak ke langit pun bisa. Nanti aku pernah ke angkasa. Luar. Terbang. Oh, balik lagi pagi. Ini sampai mimpi. Makanya pendapat pertama. Dan itu semua ulama. Kedua. Berarti Isra Mi'raj adalah bil jasadi wa ruh. Atau bil ruh wal jasad. Dan ruh dan jasad. Makanya Allah mentakbirkan kalimat bi'abdihi. Masya Allah yang mengisrakan hambanya. Hamba berarti biruh jasad. Kalau memang biruh, subhanallah, biruhihi. Nah, ini sebagai mukadimah. Mukadimah tentang Isra Mi'raj. Memang perjalanan susah, panjang, jauh. Yang poin yang akan saya sampaikan, setelah perjalanan yang singkat, ingat Rasulullah jalan awal malam, balik ke Mekah pagi atau subuh-subuh, lari Mekah lagi. Usai Rasul pulang ke Mekah, Rasul sebagai Rasul, seorang Rasul, apapun yang terjadi, dia akan sampaikan ke umat. Nah, begitu juga perjalanan Isra Mi'raj. Ketika pagi beliau menghampiri orang-orang Quraisy yang sedang duduk di pelataran Ka'bah. Saya ingin menceritakan kejadian aneh ini, kejadian luar biasa ini kepada kaumnya. Oke? Saya cerita, waktu kita pendek ya. Ketika Rasulullah berjumpa kepada kaum Quraisy, Rasulullah mengatakan, wahai akhwan, tadi malam saya berangkat dari Mekah ini menuju Baitul Maqdis. Dan subuh saya sudah pulang lagi kembali ke Mekah. Ini aksi Rasulullah. Rasulullah beraksi menyampaikan kejadian aneh yang Allah berikan kepada dia. Biasalah ada aksi, ada reaksi. Ada aksi, ada reaksi. Rasulullah beraksi untuk menyampaikan bahwasanya semalam aku ke Baitul Maqdis. Coba balik lagi Mekah. Itu aksi. Ada reaksi. Ada aksi, ada reaksi. Apa reaksi kau ya? Nah, mulai nuding. Nah, Muhammad, maaf ya, saya enggak itu. Tudingan mereka. Nah, Muhammad Al-Miging. Ngomong orang ngantuk. Bahasa Palembang, tak sepekuk kau ni. Otak miring.
Ya. Kenapa? Karena mereka memandang dari segi logika dan pengalaman yang mereka pernah lakukan. Maklumlah kendaraan transportasi kan sangat sederhana. Onta, tahu dan kuda. Kalau kita baca sejarah, perjalanan waktu itu 2 bulan. P pertama berangkat, P kedua pulang. PP berarti 2 bulan. Yang ngebut ini kurang. Kalau kendaraan lebih sehat, ya, lebih pendek, ya, lebih cepat. Lalu kita ambil yang mudahnya, 2 bulan. Lalu saya bilang, semalaman. Okay. Kata Rasulullah kan, wahai kaum Quraisy, tadi malam aku berangkat ke Baitul Maqdis. Subuh lah balik. Orang yang punya pengalaman ke Baitul Maqdis, ini Muhammad ngomong apa? Kami tak paham. Ngomong apa, Pan? Kami pengalaman semua ini. Yang bohong, yang otak ini. 2 bulan, oi. Berjalan. Kau semalam? Kata guru saya, Muhammad Maliki, inilah nama kelompok kafir memandang dengan logika. Berarti mereka tu mengedepankan logika dan pengalaman. Kemenang kita umat Islam pakai iman. Logika, iman, mundur. Nah, logika, pengalaman, bila Allah menghendaki, mundur, simpan dulu. Singkir, buang. Iman. Ini adalah kehendak Allah. Ternyata kaum Quraisy tak puas. Tak puas hati. Ocehan Rasulullah ini. Akhirnya mereka musyawarah. Siapa lah kira-kira yang dekat Muhammad? Bisa kita provokasi. Nah, baru sekarang kita provokasi. Bahwasanya sahibnya lah mikir. Mereka mikir, Abu Bakar. Abu Bakar orang yang dekat dengan Rasulullah dan terdekat. Apapun Rasulullah biasa musyawarah dengan Abu Bakar. Singkat cerita, datang kepada mereka kepada Abu Bakar. Sampai datang Abu Bakar, disambut baik Abu Bakar. Dan mereka mengatakan, ya Abu Bakar, kau dengar tak? Ada berita aneh, menyeleneh, tak usah akal. Apa dia? Ada apa? Sahibah. Kawan musuh. Siapa? Kamu semua kawan? Muhammad. Ada apa? Ada apa? Tadi dia menghampiri kami di pelataran Ka'bah. Dia bercerita aneh. Tidak masuk logik. Apa dia? Dia cerita bahawa semalam dia Isra Mi'raj. Dia Isra dah berangkat ke Baitul Maqdis, balik subuh. Engkau tahu ya Bakar, kau berdagang, kau pengusaha. Bagaimana orang berangkat ke pasir itu 2 bulan. Boleh nyampe lagi Mekah. Itu pun kalau selamat. Ini Muhammad bilang, semalam deh. Masuk akal lah. Logik je. Apa ini? Nah, Abu Bakar tak mudah terima. Ini provokasi. Awas, fitnah. Fitnah ini. Fitnah. Ingin memecah belah antara Rasul dengan Abu Bakar. Abu Bakar tidak mudah terima. Kan Allah katakan dalam Quran, "Idza ja'akumul fasiqun fatabayyanu." Kalau info atau berita datang, dia orang fasik, muslim fasik. Tabayyun. Cek beneran. Cek hakikat. Benar tak berita? Makanya Abu Bakar bertanya, wahai kaum Quraisy, apakah kalian mendengar betul Muhammad berkata sesuatu? Jalannya. Abu Bakar balik tanya, wahai Quraisy,
apakah kalian benar-benar dengar Muhammad berkata seperti itu? Kejap. Kami ni bakal dah kata pekak. Waras kalau kami. Waras kuping, otak waras. Kami ni orang sadar. Dengar kalau. Kata pekak. Kami ni asli. Apa kata apa? Kalau main itu, aku mengimani. Aku percaya. Oh, iya. Jangankan cuma Baitul Maqdis. Di langit. Lapis langit atas. Sekejap mereka datang. Aku percaya. Abu Baitul Maqdis sekejap. Dari situlah Abu Bakar digelari As-Siddiq. Poin penting yang anda harus tahu. Wong kafir atau yang tidak punya iman memandang sesuatu yang aneh yang kira-kira masuk logika cuma dengan mandang mata. Ainul basirana. Sama pengalaman. Tapi orang Islam, kita umat Islam memandangnya tambah plus keimanan. Jadi bila sesuatu kiranya ya tidak masuk akal tapi kita semua iman. Dan anda pengen jawab lagi tentang masalah haji. Banyak haji orang talis ini tentang haji. Ya kan, insyaAllah kapan anak bahas akan kita kaitkan dengan ibadah haji. Banyak orang yang anti-Islam mengkoreksi tentang haji. Kata agama Islam membodohi. Membodohi umatnya. Umatnya jemur, suruh ngantar, suruh duduk, suruh berdiam. Ibadah apa? Kita insya Allah akan jawab. Ya. Insya Allah. Yang penting sekali kita harus pahami, tidak semua kita harus dengan logika. Kalau sudah syariat, agama, datang Allah dari Rasul, kita harus bareng dengan iman. Bukan logika. Bukan otak, bukan pikiran. Ya. Kalau ada memang sesuatu yang logik atau tidak logik, sudah bareng dengan keimanan kita. Kalau itu yang kita kedepankan, insya Allah kita akan goal. Jadi kalau kita mendepankan logika atau otak akal itu, ini bentar lagi. Bentar. So, kalau kita perhatikan, kita pelajari banyak hukum syariat itu ada hikmah ya kedengaran. Dohir. Ada enggak dohir? Ada enggak jelas? Ada juga dohir setelah dipelajari. Ada lagi sudah dipelajari matang. Masih ada dapat hikmah. Kata ulama, tengok lagi pendapat yang lain. Maksudnya buka buku lain tentang yang kita pelajari. Cari ulama lain, cari yang lain. Tidak ada. Paling mentok. Kalau mentok katanya, jangan salahkan Allah, jangan salahkan Quran, jangan salahkan Rasul. Salahkan kau punya otak terbatas. Ilmu yang kau punya terbatas. Pemandanganmu terbatas. Karena kita makhluk. Yang maha kuasa, yang maha hebat, yang maha agung, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Nanti saya akan ingin mengkaitkannya dengan ibadah haji. Bahwa ada orang-orang yang mengedepankan logika, tak percaya dengan ibadah haji. Ya, InsyaAllah. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا فيما علمتنا وعلمنا فيما ينفعنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ولا عذاب عليه اللهم بارك لنا في رجب شعبان فبلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه وتلاوة القرآن وأمر الأعمال الصالحة اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين خصوصا إخواننا في فلسطين اللهم انجم اليهود والنصارى وشتت شملهم وفرق جمعهم وفل حدهم وقلل عدلهم وفل حدهم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.